sar tuliram ronghang kam klem ma klem klima ladak lang indano non lang inang itum tek long rapo aposi son surya kam pulang masita alang li klem tang ke pacun tang kam ke churu wek nang gila pen churu mate highest decision making body lo the highest decision making body lo EC executive committee long alang litum labangso ni litum a complain pa lesi hala dak long place undo hala pen ladak long executive committee atum pen ke hala bangso rup narayana agarwal ta ho sarvesh agarwal ta ho jagadish agarwal ta ho kailash agarwal ta ho labang thoma men bang ke executive committee bang si inthanik lo alu bang ke laheno donor kasi labang ke ni litum jatsemet pet KC ake hai CEM sa tuliram ronghang sa tumi choro pon itum athe upon chotali that land revenue department official satuma satumi alang litum nilitum a complain aputhak RD nei pipen tun la sobang puthak watang thantet prote alang litum satumi nilitum hen pen sengang sama kadom pajirlo satame tilo bachaplang manye inut akar vs KC ladak long bang ke raikom idun mate labang so ake cheke de so non tribal nga chong wirang chong thana tum pha alang li ke ang khun ki raidun bisini dum ka chini du kasi labang ke tok ke thetik lo bisini kudami tu athe ladak ni li hatum ham phang song pen chenglok la pen carbing no autonomous council CEM khaichan me ni thang det long ri chrai kom nang gi la pen ero la pen chenglok da revenue department atum chat me ni thang det long ri chrai kom nang gi kwa men pen la an ka chapa dupen in thanpet api alang ni inut akar bili ko pusi alang ni inut non tribal athan alang ni kerai kon hailo la hanoti donatum ingleng thok ta mahang chero sar tuliram ronghang phante kore ta henu kaprek da kachi yoguna bangdu ike pachi hotuna bangdu non ke sar tuliram ronghang pha puji kali la arpu ka bietu thekleng leng le tum pesi chikon test nang kok solong li pata ahok pet pen ing than ba ing than thema pu ero sai hamdong smik ke humdam pedu ponlo la pen kila bangsu ka humdam hut spinte sita buhilong pen simil haike be chi sum phan anchot khalisi mate inglong so bang thu phan smi la so pata bang ke ing than pon perlo la pu sona sai klem pon thega pot KNYC tum smi karmeno tamas council CEM Dr. Cham ronghang laban ki revenue chokomar mate department atum hasmi ka churu pajur pon lang iglo hala dak long mang ke labang so picche so sarvesh agarwal la pen rup narang agarwal pen chenglok hala inut akor ke dinesh agarwal amena mukhanta inthanela konchok tali hala ke jor wek adgimasa potmo mai bongsa po men satame inthanik pedlo labang isi kakchoro me melam lo athe non mangala pu an council a rule ka strict lo ke jorlo putang te hala kinna moment to lekang thanchot la pugalilo hala ke jora tu moment satame inthanik pedlo lapen isi ning karong me abirta bangala pu henlo ahok lo tema karbing long ke la puson tu ula lagi klang da kalam lo long le ki jora mukha ba tu ula satame niltum mathalo along kaprek a circle ni litum tia dam di apran ke chingsi mi thang hem thik kup long chebang thir pathang nang gi comment bazi litum that the crew revenue circle ben litum pang chegitlo lapen kapang than ke la bange thome tema setami non me isi ki me ke theklong mangala puhen lo di tumpang than det api bang ke the crew revenue circle tum ta kachphere bang do koklo alang litum ni tumpang than det api bang ka phang do lo non me ki bang ji langani bang alang litum la puson non tribal one pota ki pitap ni bang ke alang litum ka phere so do koklo busi hala sar tuliram ronghang apar ke thi muna kar bi gumar mati labang arju thumi mele he tangte kusone jalo kaching hon ben si ko ne bang klem chipidu labang so akama putha sita siar tuliram ronghang phan pen paralang ke thi munak ege chi bi se bang pajok dun thuyi phanalang ki klem thu polam ke leke nang tum da lening du kai lo or kar bi rasen ning dup lo leke athege sar tuliram ronghang pen parta alang thi nak nang na ning du pik alam bo ining kang mi alam lo